Pangal Tem PT Manipur Unit Number 15 NGARIYAN na Sinduna SINGAMAYUM Shami Amadi MD Arbash Harao Taramna Okpagi Thouram ama Pangthokkhre haukiba megi tang mapandagi taranipan faba India da yumbu oiduna Golden Jubilee Stadium Arunachal Pradesh ta Pangthokkiba SAFF Under 19 da India gi mahut Sinduna Manipuri macha tarahumdoi saruk yakiba aduda Indian team gi captain oina Manipur dagi Singamayum Shami na luchingba Indian team na Bangladesh po mai thiba piduna India na mai paglaki Singamayum Shami na ngasi international airport ta thunglaba matungda mahakpu Okpagi Thouram adu Pangal Tem PT Manipur na Sinduna Pangthokkibani Okpagi Thouram adu da PT gi general headquarter dagi general secretary MD Hassan PRO Sanjit Gaman sports secretary Deepak Amadi Khungi Amadi club ki miyoi sing saruyaki Pangal Tem Manipur की general headquarter दा Pangal Tem की executive अमदी unit की commander सिंगा लोइनना हौकिबा मे की तारीख कुंदा इम्फाल ईस्ट की इम्फाल देगी किलोमीटर कुंगा मंगा मुक्तंग चटलगा लेबा ग्वालताबी जगह दा मणिपुर गवर्नमेंट की मणिपुर की स्टेट ट्रांसपोर्ट MST बस दा DIPR ना सिंधुना मंगा सुबह स्टेट लेवल सिरोइलेली फेस्टिवल कवर तौनबा चटपा पाउमी कुनमुक याव बस अदु सेंट्रल गवर्नमेंट की मखाद लेबा फोर्ट महा रेजिमेंट हेडक्वार्टर कंपनी ना मणिपुर अदुसु ग्रेटर इम्फाल दगी किलोमीटर कुनगा मंगा मुक्तंग चटलगा लेबा मफमदा मणिपुर की गवर्नमेंट की गाड़ी दा मणिपुर गवर्नमेंट की मेचनरी अमा ओइरिबा महा रेजिमेंट ना मणिपुर थाब यारोय हाइना पौमी सिंबो हललक्किबा अमदी बस अदुदा थारिबा मयक सिंग अदुबु मुथत खिबा असि Pangal Tem Manipur na akan mamong da condemn tawi